na Wiz yashoye kwandika kuri Instagram yiwe ko akunda Mona Warda kumwikundira ngo vya serie kuri nakimoshe bro ajya mapenzi byageze gute kugira uya feeling kwazama weje kuya feeling hamucu uvuga ati reka da partage n'abandi ga bro kino kirateba ariko kirashika nawaho cyashise none n'uryo mwana kwanza byageze gute waramubwiye ati narakwikundiye Sam Black nari niyo ndirimbo icyo kuguvya sanzwe ariko mwambaye ibintu vy'igishinwa namona uzumuzanye na cyane utenyene ngo umuntu yafashwe nyene uje kumuhabura ariko wazo tubwire bino bintu bihuriye na mode avion ga bro Egal, you speak everybody. None mwana yarakubwiye inbox ati moi aussi je t'aime cyangwa ati shawe kwe burumenga ni woshobora kugura ibigudi byanje. Oya bigudi otovyi turaho tubikupesha n'ibyo. Ariko mwana yavyakiriye gute? Mona World yavyakiriye gute? Yavyakiriye fresh. Turabaza kugira ikintu kitwa kugirana gaba. Designer umwaka ugomba ukwize igice cyawo. Hasiga iminsi shika kuri 14 kugira ngo umwaka igice cyawo tuguhere kugira ngo tangure ukwezi kwa gatandatu tangura amezi 6 ya nyuma. Uwo akari agashimwe ko muri review umwaka waya mezi 6 wiki gice cy'umwaka yakoze cyane gusuma abandi. Agashimwe ugahande ga Wiz design. Wewe waza ko ari ihengeso wahora ukora wibaza ko mu mafungo wayihevye kandi wasavye imana kutosubira kuyikora. Yes. Welcome back to the biggest show in our country, Mr. Wiz Designer. Rames fresh bro. Siku mingi sana. Musaza ni muremure na mikrika munanira bikanga ko ayishikira na kimoje. Vyamaze komera. Ikandayegera naje. Ubu ni bon. Kwa kuri ahandi barakumva kandi bakakubona man. Rames fresh. Black man. Boni jisho ni rouge. Skumigi bro. Asante sana. Ngwijisho ni black, wewe kweri kijisho ari rouge. Ari rouge. Mazigiye nambara marori niyo mpamvu. Sanze ngara amaso. Ariko umusaza yazanye n'akayobe sindamufatera abi. Mr. Modavyo urames fresh bro. Skumigi sana. Wabuze ukuntu wewe? Ngo poterega bro. Tera ndinga nyine tu. Ikintu cyose gifite gahunda. Inyuma yo kuduhereza ibintu vya Saint Valentin ngo uduhereza ngo ibintu ngo vya mode avion. Ariko imbere yuko dushikira mode avion bro amafungo yageze fresh. Yageze bien. Amafungo yageze fresh. Ajya mu mafungo ngo rukwiyegereza imana. Wewe waza ko ari ihengeso wahora ukora wibaza ko mu mafungo wayihevye kandi wasavye imana kutosubira kuyikora. Igesomba ariko nange zombi je mfisi ubundi wo ni guhagarika ibintu mwe umuntu ashaka gukora igice amafungo kigeze guhagarika kugira yegereza imana cyane ubu dufate aho rugi ingurube wageze amafungo ugacuyeba imagine nuko atayonge uti rero amafungo aheze cyo dusubira muri vya bindi nyene oya nidusubira amafungo azakugira tuyigishe kuno dushaka kubikwepa ivyo bintu niye gasoro ubona ko wahevye utazosubira uvuga ati amafungo vraiment ingeso yarayimebesheje kabisa nukuri ndakimosha nukuri ingeso yo gusohoka wasohokera mu nzu canke mu yo hanze oya gusohoka hanze cyane wewe wasohokera hanze umuntu asohokera hanze nasohokera mu nzu kujya mu nzu no kwinjira aho ngaho mu radio twa dusohokera mu radio nyene oya ngaho ukiri mu nzu usohotse hanze ku muryango w'inyuma ako bago bivana rumwe wese uko asohoka ushaka gusohoka mu cyumba cyo mu kindi ariko gusohoka byiza usohokera hanze niyo mpamvu navuze ko byiza usohokera hanze ati gusohoka tirera n'ubu ntuzosubira gusohoka nta muntu azosubira kukubona oya gusohoka nzosohoka ariko si cyane nka kwako amafunguro aje wari kugudereza Valentine ajya ngo Valentine wabonye abantu bayakiriye gutega bro yakiriye neza cyane ndaguma mbona babaza ngo ewana urenguye ngo wizi kweri ngo nta Valentine wiwe na wafise oya bazomubona vuba naco imana ntiyabikora imana ntiyabikora ni Wiz Designer
yakoze ibikorwa byinshi tuzari inyuma Valentine haraje amwe mu mafoto akomeye cyane batwereka bari kubona Mona Warda Nina Wiz yashoye kwandika kuri Instagram yiwe ko akunda Mona Warda kumwikundira ngo vya serie ruri nakimoje bro ajya mapenzi byageze gute kugira uya feeling kwazama weje kuya feeling hamucu uvuga ati reka da partage n'abandi ga bro kino kirateba ariko kirashika nawaho cyashise none n'uryo mwana kwanza byageze gute waramubwiye ati narakwikundiye Sam Black kujya je narakwikundiye yarashize en public everybody n'uryo mwana yarakubwiye inbox ati moi aussi je t'aime cyangwa ati shawe kwe burumenga ni bose barakugura ibigudi byanje oya bigudi turaho tubikupesha n'ibyo ariko umwana yavyakiriye gute Mona Warda yavyakiriye gute byakiriye fresh turabaza kugira ikintu cyitwa kugira nagabarisha gusama no wako acyambye ati ya urdubi of Valentine yawe imbira Karidan bavuga ati can profit muri mwanya nyene uti rero mubona wamusavye urukundo harengeranye ewana ni atari burya gucererwa birabaho naje ariko Mona vraiment we ndakubwira yagoye ubwirabure je ndamubwiye yaguhoye imwe wamuhoye ubwirabure ndakurahiye umuhungu yirabura umuhabwa ari Imana nawe winzobe wewe no kwibutike baramutanga ariko man ibaze kweri ngo umusokanya namona vyojyoku ni atari ariko bizecamo tu aba paparazzi babiruka inyuma kuma interview menshi bana badoni ngari inyuma bizecamo haje ibintu byose bufise indoto wari kurarota muri babiri yakwemera babona muzaba mumeze gute ga bro ndota future none si future none se mapenzi none maze kuyashira Instagram mapenzi si future mapenzi no barahari umva nuso sanze no yaronka ariko future nayo nyene tuguza kurindira igihe kigere ariko kujya mwana gwaye mapenzi nguko wari uvyifuza yatakubwira ati watevye wibaza ko biba bimeze gute nk'ubu muri industry byari kugenda fresh kumva ibintu byamaze kuba accepted umva nakindi kintu byagisigaye gukora umuti bivizi wewe amapenzi kwa kundi ahandi ariko imbere kuduhereza bine bikorwa ni Wiz Designer ariko arakora ibikorwa bidasanzwe abantu benshi bakaravuga ati ni na Wiz Designer turaba look turaba ingene ibintu vyo bimeze ariko arakora ibintu biri ku mwanya bro show yo kwira idea yagenze gutega bro show yagenze fresh to noko shaka kuvuga ikintu kimwe ngabo mu Burundi turacha dindira kwa kundi uko ushaka gukora ikintu kujya wagikoze uro artist mbangene ko ndonka aba promoter abashaka kupromota ibintu byabaye ariko mu kigiye bitashitse ndavuga ati nituraba update cause artist nakoze ikintu ashobora kuza ugafata amasanamu cyangwa ifoto cyangwa ukavuga ati ibintu byagenze fresh warakoze igitaramo ku Irayidi ndibaza abantu benshi bari bagukumbuye wabonye public na Wiz Designer ubucuti bafitani ubugezeye oya barankunda cyane kandi bagunda cyane cyo kintu cyambere nshima Imana ahubwo bandanya kora ibintu byiza giye abandanye bankunda ibintu biza so biznon kira mukezi we ko byamaze gukomera ko byamaze gufata inzira cyambona twogerana Modavyo ariko natugiye Modavyo duca tubaye joignable Idribra cyitwa Modavyo kubera iki Modavyo Modavyo urumva ko ari title kajya kamwe kaba kari muri telefone ye rero kajya kantu iyo maze ugashiraho mu telefone ubushaka kuba okipe buri kintu cyose nshaka kuvuga ati kihagarara amadiri bikibirahagarara makwezi ikintu wari gushaka ko gihera ati katwite Modavyo because we have something just wanna do ati katwite Modavyo kwera dufise ikintu tugomba gukora nuko nyane so biznon ara ku murongo uvuga uririmba ati ndi metre uri metre nkaba teacher ndi metre ukaba teacher ndi mu metre ukaba umuticha ndi mu metre ukaba umuticha hama ivyakurikiye ajya rugabane ngo bindo bidiri bikugwe neza ariko man umu metre akaba umuticha haba ivyo bidiri bibagwa neza nibiki garukuno shaka kuvuga ati yo headmaster gizibintu
nawe umwigishije ukora akantu nyine umwereka umu headmaster ko nawe ukazi ukamwereka ku kazi abaririmbyi ni benshi dukuyemo ko umuntu usanzwe umwikundira n'ikihe kintu wakundiye Mona kugira mukorane indirimbo ubona sumbije abandi baririmbyi Jesse zingene byitatu nuko ameze neza ameze peace ameze cool je ngunda abantu bari cool batagira ikintu cyo kwibanira cyo kwishiramo ibintu umwana arirekura Birekura gutatifashe nifashe nukuri nuko nyine nakubwiye akoze ubwira ndakene kubona image y'umuntu nka wewe na Mona muri studio imwe byari bimeze gute kwanza studio session kubera tutafise BNC ako byari bimeze gute yakugoye kuko nuvumenga ngo ijambo ngo cyangwa bita dièse kandi zikuririmba Ina ndirimbo icyo kuguvya sanzwe ariko mwambaye ibintu vy'igishinwa na Mona uzumuzanye na cyane utenyene ngo umuntu yafashwe nyene uje kumuhabura ariko azutubwire bino bintu bihuriye na Modavyo nga bro ega iyo script isobanurwa n'abantu bafise ubwenge cyane iyo tekereje ukaraba script ikivuga n'indirimbo ikivuga ucumenye ivyo utashitse gukoresha jean ibintu twaririmbye nitashitse kubishira hanze tu buri muntu wese abibone cause ndakorera ugwaruka akorera abantu bakuze rero ukoze ikintu kitagira education ukakishira nyene hanze everybody see that ariko n'uco usanga bitagwa valere wewe burya abantu benshi baririmba ibintu byinshi birahari ariko nifite bashira muri video cause video ni YouTube toshira ibintu byose tushira ariko iyo vyigishino kwanza aha hantu itangura uku na cyane one way uraje baramuzanye bamuzanye wo wari met Shaule umwana baje baramuboshe aciye kuraba icoroshe ariko niko ngeneye kumenya nagomba gusigura yuko nko novuga ati tuduza gacu nashaka kuvuga ngo urabona iyo uri muri tempo yawe ati bafashe umuntu shange imbohe arayikuzanye yo akwereka nindi wabafashe katusanga ati umwana mwiza kiyo ukuntu katusanga ubwenge bwagiye ugati muri kure n'icyo kibazo shaka kumugirira impuhwe kubera ko usanga ari umwana mwiza ushaka kugira ikintu something like ni ikintu nyene kiri special kuri we ama munyuma mucamura naririmbana iyi rero niyo Modavyo mwagiyemo Modavyo urayumva turaririmbye Modavyo turaririmbye ariko sinayikwereka ngo burya abantu baririmba buri kintu cyose baririmba tusaka gishire hanze naraguhaye umutima washaka muri video nce ndakureka umutima nagwaye I sing this ariko umuntu atumva ikirundi hamwe ino sana ano masanamu ya ino video yo sigara niki yo kwibaza ko baririmbye iki Jeni baza ko video ivuga urayibona wenyine ivuga iki tekereza neza uyirabe incuro 15 urayibonye neza kuri je na iravye incuro 15 naho nkeneye gusobanukirwa gusumba niyo mpamvu nakubwiye ati ndi mu metro kwa umutice uratubwiye ivyo bintu ariko hano nahandi wavuze ati muri hofre uvuga ati tuje muri Modavyo in the night tuje muri Modavyo kubera iki bitoba morning biba night morning n'amasaha y'akazi kuba night n'umwanya wo kuruhuka yo ushaka kurongera umwanya wa uri busy ko amabasi karuhuka umwanya ukajyama mukaruhuka umara umwanya wo kuryama kugira uruhuke umwanya kandi wo kuruhuka kandi ukajyama urumva rero waramubwiye dushira muri Modavyo kugira mujyame muruhuke none nahita umva gute none mwijoro wose kugumiza telefone yo guru mwijoro n'umwanya wo kugira Modavyo telefone yo kugira uryama we mwari mukere muje mwiruhukiro ntiyagira umuntu abavuruga mwijyami nk'ivyo rero uzibuyamaye ndakuraye ariko bazubwire ino idea bajemo gute kugira ngo mwe na Mona murabe indirimbo mwokorana itanga ubutumwa ariyo kugira ngo muruhuke mu ijoro wifuriza abantu nyene mushikiriza ubutumwa mugomba kuryama haba muruhuke mu ijoro atamuntu abavuruka ega ni ibintu bibaho tu bari kwibutsa abantu kumbusha watu rero
sinavuga yuko kwari kwiyumvira cyane kuko ni ibintu bisanzwe bibaho cyangwa mwari mwijoro muri bati turarushe ati cyo nakindi mbona ubwo usanga uraroza kamera tuje muri mode avion indirimbo kirazukonyere inspiration ziza kwica sai muri studio tu zaje turi muri studio murumva nyere ko murushe vyogera ko kuruhuka uruhuka waciye muruhuka yo nukuri bwira mugezi we ko with designer amaze gukoresha ukuri kose kundi ahandi na babandi indirimbo iraje izaranye n'amasanamu ikibazo nagomba kukubaza with designer indirimbo agomba ce iminsi hafi 3 isohotse nini indirimbo byari bitegekanije ko isohoka ku munsi wa gatanu yasose ku munsi wa gatanu ego agukisoka ku mugoroba cyane hati iminsi 2 isohotse nizihe feedback kuri kuraronka ku bantu naca cyane uhereye aho ubaye mu bajama no kubatagufana kwanza abafana n'abatagufana shaka kuvyita yuko indirimbo ko shaka kuvuga ko bayakiriye neza kose nabavuga ati nuza itagira gahonzi nyambo urumva narakoze kandi ndakora ari abashima n'abadashima byo bibabaye imisi yose sinjeje nyene hama ikinenzira nuko indirimbo bayakira neza kuko yo ndi kwiradio kugira tuwameze numva ama telefone ari menshi bavuga ko indirimbo imeze neza cyane urumva n'ibintu nshimira Imana kuko iyi ndirimbo isose abantu bakagira icyo bayivuze ko hari abayishima n'abandi batayishima ariko vyose ikintu kibizana ku murongo ni ingene wumvise vyumvikana n'ibitumvikana nibe bintu wowe kuri ino ndirimbo uvuga ati ibi bintu ni ukuri kw'Imana naho numva ngo hari abayiponze jewe ibi bintu happy vraiment ahantu n'ivyaha handi naho sukuri oyana nakimwe kuko ushaka kuvuga ati umuntu wavuze yuko indirimbo ari itameze neza nje nshaka kuvuga ko ari muri babantu bagira gute batagira ico bashima cause gerageje kubiraba nawe ubwawe uravye indirimbo video cyangwa twanditse indirimbo kimeze indirimbo imeze neza cyane sinzi ko ndadabivuze kuba yari jewe aho turaza guhereza sinzi ko baza gutelefona baraza gutura mukanye turugura umurongo hama baza kuvuga ko indirimbo bayizi sinavuga yuko indirimbo itameze neza nuko gusa abantu dufise ari abantu badashima urabizi ni indirimbo ya with designer ni indirimbo twovuga kugera kuyindwi ya gatandatu irasohotse kandi je ku nguvu zidasanzwe ariko with designer uravya aho wavuye aho ugeze naho maze gushika wewe nka Badman nikiye kintu wishimira nikiye kintu ikindi nikiye kintu kwaza dore kuco wishimira Yesu akuvuga ati ndishimira kubera umuziki waranshikanye handi hantu waraminduriye uko nabaho kare ubu nimba mbaye uko ni kubera umuziki ibyo nkora byose ni kubera umuziki umva nshobora kuvuga yuko ndawishimira cyane ikintu cyambere cause umuziki nimba ndi hano ndambaye neza mfata bajaji cyangwa taxi cyangwa imodoka imeze gute cyangwa mbayeho kunuko ngiki njya nshaka kunuko umva activities zanje zose ziba zivuye mu nshobora kuvuga ati mu murimo umuziki niyo mpamvu uvuga ati umuziki ndawukunda cyane nicyo kintu nishimiye umuntu wese yamana indoto mu vyo bari korakora hari ivyo umaze gushika ko hari n'ibindi urota gushikako ariko ivyo ubona ati indoto ufise zawe zihuta ubona ko ushobora no kurealiza kutke kill pleuve kill neige vuga ati aha izi ndoto ariko izi kabisa izi genda isubira atagihindutse bibaza ko ari ngizahe je indoto zanje bro James target man se target tu nimashitsi hano ni kubera target yanjye ufise intumbero uvuga yuko isano shaka gushika abandi batarashika kandi byanga bikunda nzowashika tu uko ndabisezeranye byanga bikunda nzowashika ibugarama canke hajya mu kumanda oya sawa hafi ariko ibuza ugomba gushika kuvuga ni kure cyane tubabona sinkunda kuvuga ibintu byanje kandi urabizi usanga ari wera amaso one way tumaze iminsi tubona indirimbo zose nta wundi producteur ndabona gukoreramwo ho bari nk'umwe canke babiri
ariko twa mu mwanya wose one way ubucuti bwawe na one way buhera he bugashika he ubwo si management ikivugirwa mu ntamatama nk'ime yo kwa DJ Funny. Oya, I breeze n'umugenzi wanje kandi mu brother wanje. I breeze twaje mu bintu byinshi niyo mpamvu nashaka kugenda nino you know I breeze kind of talent abandi badafite ngo produce n'abeshi kandi babizi vya vrai nkiya bro reka tubivemo reka nzakubwira ntituva kuri mic nimbuza muzi I breeze zozo kuri indirimbo urabazuze nakubwira kabanga nuvura kabanga sinibanga man Wizizaina umwaka ugomba ukwize igice cyawo hasiga iminsi ishika kuri 14 kugira ngo umwaka igice cyawo tuguhere kugira ngo tangure ukwezi kwa gatandatu tangura amezi 6 ya nyuma wogwa kari agashimwe ku muri y'umwaka waya mezi 6 wiki gice cy'umwaka yakoze cyane gusuma abandi agashimwe ugahande ga Wiz design yaga one way gira bugeza tufisa makuru make byo vana kategori yako gashimwe uba sinoja kuyagashimwe agashimwe ngakatajaye nibyo ndimo jewe je ndi mu nouvelle generation uvuga mu nouvelle generation agashimwe no gatwa man gira mkesa uyigurura umurongo uka office tu nimero twa telefone na cyane urashobora kutwakura kuri Wiz designer sinzi ko ufite ikibazo kwibaza cyangwa kishura ariko nike kintu ubona gikenewe tova ngatavuze ariko kibazo ngomara kubaze wewe nabonye amakomentera ama TV online menshi amakomentera abantu benshi amakomentera mukubite ndabona sinzi ikibazo cyabaye bon jewe ngeremeze ibintu byose ndabikurikirana ariko niba bikeneye yuko ngira icyo ndabishikirije kuraziga igituma none sinze ko ngo low from kubito biba bisigura ko nabiyemeye ku mutima cyane ipinze ariko nje ngaha nkayipartaja kuri statut wanje nje ngaha nkayipartaja kuma channel y'umukubito canke naho nje ngaha nkayivuza ngaha mu radio nico kintu kiba gikomeye gusuma ngo low from naka je mbona menga ni kugira berekane ko naka yakomansa hari tu ariko wasigaye indirimbo imeze neza ifise impwemu bro asante sana ariko umuntu azedwe icyo yiwacu ndibaza nawe nyarafisa akantu ko gucegwa gatoya ariko nibaza ntazogira love from ariko azokomanta ibindi ariko ubone kumukubita wa command asante sana ariko nibaza ko turi mu TV online cyane bashigikira ibikorwa byanyu n'amaradi turabishima cyane nta kindi gikenewe akajambaga gagakingarugi kigingerambuje kuvuga gasunika rugo muna gakingarugi ikindi novuga ni gushimira tu like my family shaka kuvuga yuko shimira abashigikiye bose ashaka kuvuga shimira kwanza radio ya Maka nyashikanga nawe ngagushimira cyane asante sana ngashimira staff yanje yose yiva na igereza African Birdman ngashimira n'umugenzi wanje tukunda kugendana cyane ari kapitene yes Wiz designer ndabashimira sana n'ikindi gihe nizere ko n'ikindi gihe nitwa bahamagara muzo twitaba bro ni muhira tu hapa ni nyumbani subiznone kuri micro shustegale ke Dreamer from Morris aka Black Man Nijishoni Black umukaba wamezagirira abandi ndiribiza byose biva ku mufuko byo mu mufuko no ku mubiri ndakubira ati sinovanga nashimye Mr Pai by Mr Yugzung kwa kundi hani merci de ta parfaite collaboration kwa kundi hani laborati asiga bye bye ciao hasta la vista umukaba bamezagirire kwa kundi hani bye bye ciao hasta la vista